Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati 5. epizodu Minecrafta. Gdje je to? Spekor. Gdje je to? Evo, ovo. Biće cool. Nastavit ćemo iglu uskoro. I ste primijetili da imam shader konj. Opet sam izgubio stol. What? What? Ne znam, moram opet. Ovo je neobično. Laga mi se. Malo bi skupio drva. Ovako, ja ću u sljedećoj epizodi neće biti o Minecraftu, nego o top 5 videa za više dislajka nego od lajka. I ostavite like i subscribe. Nisam ga vidio. To je što? Kao crno-bijelo dok je noć. Mama, ti ću spavat. Oh my god, creeper. O ne. Čuj što su u blizini. Ima li nekoga? Prekasno je. I voda je. Kako shader ima. Zombi. Crno i bijelo bome. I ovaj drugi zombi ima ovo. Bježe to nije. To nema. Okej. To sam dobio opet. Nisam. Oh my god. Creeper. Idem dovesti daleko od creepera, zato što mi ne eksplodira kuću. Nemam mač. Ne. Nešto mi se kao zelena krv. Ono je skelet. Mislim da je odmah to. Vrše. Prvi dan. Okej, idemo sada nastaviti iglu. I molimo ljudi da postignemo do 18 subova. Bi mi rado da mogu do 8, do 20 subova. Zaglavio sam na 17.
Ajde neka video postigne 5 lajka ili 10. Kako želite. Lava. Neka creeper. Ne. What, zašto nisam dobio damage? A nije nijek. Mrzim creeperi. A da, creeperi manje prate nego od zombi previše prate ljude. Najlakše je ubiti zombi. Oh my god! What? Ima previše creepera. Kako se lagam. Ok, imam 7 drka. To je prilično super, zato što... Da? Isuse. Ok. 3, 2, 1. To. A gdje je taj iglu? Našao sam. Sada ću skraftati lopatu. Negdje oko lopata. Šalak. 3, to je 180 snijega ti mogu. Ok, imam daj lagu. Wow, sunce. Ono je kao realistično. Skoro nešto možda su to planeti. To se treba po sunce. To su koji nemaju mjeseca, to su Mercury i Venus. What? Ajde. What? Skeleton? Wow, ovo je 100 bloka sam. Normalno, visina 64. Ta nizina u Minecraftu. Wow. A, tu si. Ne umrit ću. Lagam se. Neće biti dobro. Sada opet. Mislim da neću graditi zid, ne znam šta.
Zašto se previše lagam? Ne znam. Ja mrzim lagove. Kaj? What? A ne. Sad nema konekcije mi. What? Ne znam šta da vidim. Sjena. Okej. Ne, opet taj lag. Ja kao ne želim staviti na Peaceful, želim. Ne, kako je moguće ubiti sa lagom? Kako? Evo, gori, dobro. Ne! Dosta mi je. Neću više snimati. Poslije ću. I to bi bilo to, ljudi. Nadam se da ste uživali. Stavite like i subscribe. Vidimo se poslije.